Prateći trend butik autosalona u evropskim metropolama, kolekcioner Jakob Barnea preselio je deo eksponata iz svog muzeja u garažu u centru Beča. Postavka od 25 vozila potvrđuje da je dr. Barnea vlasnik najveće kolekcije svadbarskih Rolls-Royceva u Austriji. Jednog od njih, Silver Cloud iz 1957. godine, stručna štampa je svojevremeno proglasila najboljim automobilom na svetu. Ukoliko, recimo, imate ambiciju da se venčate u stilu kralja rock'n'rolla, Elvisa Preslija, tu je Cadillac DeVille Cabriolet iz 1965. godine. V8 motor, 7025 kubnih santimetara i 345 konjskih snaga. Čak i na većim svadbama od, recimo, preko 300 ljudi, to je i dalje, po nekoj računici, 1 konjska snaga po gostu. Doktor za oldtimere je goste lično vodio kroz postavku, a otvaranje izložbe imalo je notu predbožićnog druženja. A za odlazak na medeni mesec u muzeju se mogu iznajmiti stariteti poput vrhunski restauriranog Porschea 356 iz 1964. godine. Koliko 2019. nameravate da pravite svadbu kao da je 1929. onda je Morris Oxford salon automobil za vas. Istina, čeka se motor, ali on stiže dogodine. Promocija muzeja nije mogla da prođe bez jedne premijere. Alvis Speed 25 iz 1937. Die Firma Alvis baute sowohl Automobile als auch Panzer. 4,3 Liter ausgestattet und leistet 140 PS. Galt schon damals in den 30er Jahren als einer der schnellsten Sportwagen in England. Der Wagen wurde in den letzten 5 Jahren vom Grund auf restauriert und schaut heute wie neu aus. I treba da bude kao nova. Njegova vrednost procenjuje se na 170.000 evra. A šta smo još snimili iz ove kolekcije? Proverite na Vrele gume YouTube kanalu.